Sesikhona ke lapha ke embizo ke shisa inyama lapha amadoda ke ebhizi khona abayazi kakhulu ngebhizi khona egoli ke ethembisa njengoba niyibona ukuthi ibizo ngebhizi khona kanza kwethu eke njengo president wamabhinqa eke lapha ke imicimbi eminingi ebiyenzeka iminyaka yonke lapha eke ye heritage yomhla ka24 September eke isize kwaphela 20 years yenzeka eke lo mcimbi lona kuzobe kungoqala nqa ukuthi wenzeke khona la ethembisa eke Mall of Tembisa Mall of Tembisa ngenxa yokuthi indawo isincane kakhulu lapha umcimbi usukhulile ngenxa ukuthi indawo isincane la ebhizi khona eke kanti futhi kunemkhukhu esiyakhiwe endaweni ebesiyisebenzisa lapha Mall of Tembisa na kanjalo la khona la ebhizi khona ngamanje ke lo mcimbi ngithi ke ngimema wonke umuntu wasegoli namaphethelo bazi ukuthi nge24 bangalokothi bephuthelwe umcimbi omkhulukazi eke ozobe wenzeka khona la ethembisa eke we heritage day celebration eke ka 28 lapha ke eke mbizo shisa inyama uzobe ulapha ke Mall of Tembisa which is about 3.5 km ukusuka la embizo shisa inyama eke uyakhona ke Mall of Tembisa nakhona kunembizo shisa inyama ekhona eke lapha ke Mall of Tembisa ngicela abantu baphelele ngobuningi babo igoli namaphethelo benze isiqiniseko sokuthi baba khona bezobona abaculi ababathandayo eke umbuzeni uzobe khona eke ubheshwana uzobe khona eke insizwa lapha ke abafana bamgqumeni igubhu lezi ezakwamseleki izobe zilapha eke zivuvukele khona lapha eke lapha ke Mall of Tembisa eke icukamelisha eke uzobe ekhona eke kumnandi ukuthi kudelile president wamabhinqa ngizobe ngikhona futhi nami lapha ke Mall of Tembisa phumani ngobuningi bena khozisuku egoli konakele la egoli konakela kakhulu wozane la embizo ziyakhala embizo eke zikhala phakathi emall umcimbi oqala nqa uzobe wenzeka phakathi emall ukugijima abelungu bethi ziyakhala bakwethu eke kugijima abantu bethi hayi bakwethu akubiza uhulumeni namasosha kanti cha uZulu nje uzojabula eke ama-Afrika uzojabula ayikhale wozani la egoli nge24 ngesabatha ekseni ngo9 uzobe ngila wozani la shit